Robert Romoy roi te tu na ding do ne kanin hong halanga pui khopang Post Speaker Kalome District Council and Minority Affairs Department changtu za omtak chana tana ka zona chu tun naya sarkar thar din nuwa Autonomous District Council pathumte Internal Affairs an chung ko rural chungchanga Governor Thupek Nilovin District Council Affairs and District Council and Minority Affairs Department ain rolem tini Chang Turin District Council and Minority Affairs Department Chang Tu Minister Pu Sila Saivungai Lo Somang Pu Speaker Kalome Hatsek bial tu MLA Purbat Rumoya Roite zo na chan na chu tiang hiani Autonomous District Council pathumte Internal Affairs an chung kororel chungchanga Governor Thupek Nilovin District Council and Minority Affairs Department a enroll riat anilo ti ani zo belna zo Turin a zo na nei tu Purabat Rumoya Lo Somang ta chang ji hina pui chodon pu Robert hi aron in ring thakop maya le khabu te ne ring vek ani tu na chon mo Ole Post Speaker Kalome ne kan share theu angin Autonomous District Council pathumte so India Constitution 6th schedule to the Constitution of India noya thu nei na rang nei an nia kan share tangin kai ni 7th schedule noya state sarkar chuan thu kan nei ya so tiang chuan an mania in real bolan mania rural na fel tak te pon nei an nia tin and Constitution and conduct of business rules te po an mani chung ko chungchang an in real bol na tur CCB rules kan ti mai thin kha an nei ya ti chuan tun na ya hian hey base lo takin kan traffic lo ka ria kan host te po hian pu speaker kan ria ta tulin ka ria a hey kan member za om tak pu RM chakma pu rasik mohan chakma ina CEM ni chunga MLA ni bok la ya hian Office of Profit dan bo chiang dewa puin so called notice pe kania hi governor instruction ni chuan kan governor hian dan hi chiang chia lo moni o ti hi a position za om vio na governor ming timela depo han lamri la India dan pui kan en chuan Office of Profit chungchang hi an article 191 disqualification te dan phung pu speaker India dan puya hian in ziaka tin a disqualified dan tur chu article 192 chiang takina in ziaka chu ta chuan Office of Profit pu speaker rem ti na in Office of Profit chungchanga in disqualified tur chuan governor in atitheya mase governor khan ECI approval ala ka ngai ni hi chiang dewa ka rian na chu keima chungchanga po kan ZPM unauten Office of Profit bo chiangin governora complainant thena governor in ECI a thena ECI in ruling feltak judgment on siama thiam ka channa te kha chu kan riat vek kha tin kan sarkar chunga po hian gazette copy te governor danangin governor thuchhuak le ECI thuchhuak gazette copy aminan chua sakte kha kalom committee kan suitel dua chu wang chuan pu RM chakma a hi so cause notice hi DCMA department na peturan lawang an lung oi lawati swalte nei ni chuan a thlen na tur dik taka thlen tur ani mele ti kha kan soi dua chu tiang tho chuan tu na ya tho LADCCM pu vizir sang chungchanga so cause notice nge ka hrechi alawa engani court decision bozuin DCMA tangin riat na nge so cause notice thomo na pu speaker pe kania hei hi DCMA hian so cause notice pe engemo lung oilo na nei ni point a chairman a zok khen tur ni na langa LADC chairman a to ta chuan chairman chuan a ron du chuan
governor rawn tur ni chu wang chuan heng so cause notice hanin pek te DCM ti hi enroll lo na governor enroll na nge ti ni em ti ha kan zon non le tiang ka zo na kha chuan governor enroll lo ti ni a hret pui lo ti ong ngai lo ti ni a heng pati ke sa hian governor hian het tur hian ti mi ti ha kan zon non le ni ngoi te u governor in a hret pui em ti khan mo zo na ber chu as a thu zir han soi ve de ngai te hi om ve a hret thiam thlang thlang ngai ni a in minister bila poi soi ve tho kha district council chung sang ania kan assembly hian in thui tak hi kan soi thei lo te po omai theng po ni se dan le dun lampang kai noi thil ania he ta chu thui tak kan soi thei lo mai thea a zona chu chiang e governor ni set pui em DCM in so khos notice pem mi ti ani kha le zo bel zo turin puvi ma som chuanga lung lei not bel tu zom tak lo somang tuna purobarta zona khana kina achang tu minister in ron la chang dona karon comment du zuai chu purobarta ron in prepare thato khop maya le khabu tenen tin amai na maina lo experience to boka experience atang po khan thil kha ron soi ve teu thei ani engtin nge minister in chan don kan en zelang tuna pu speaker kalome kan district council and minority affairs department chang tu minister dom tak pusila soivunga chanata na ka zo belna chu mara tribal hostel delia saktur article 275 nuaya sumsang santo nuai zasari chuang amhun po MDC na mani sumano leito kha engtika sakchan tu nge tilai kha ka zona ni e ko engmoni soidu lokanai hairstyle nal zi ni thlap mai ni hate khani me zobel na zot turin lo tlai west bill tu member zom tak pusi ngon lian chunga no somang speaker DCM minister zobel na kan zodu chu DCM DC and department here ADC ten hena aikal sorlo chungchang DCN report turin ariatir zona azotem zota se engdan lo sanin nge azo minhil thayem tiania panhina chuan date ni sari thani sang ni la som ni la pali pu speaker ipal nain memo number A60011/1/2019 DCNMA Deputy Secretary lekha hi chang lota se DCNMA hian engtin nge ati don kha aikal report tura DCNMA in district council te nuayan staff te aikal lo azona kha ka zo bel na ni sin kan ngai thak tak han pushpi ka claim te kan se bel lokanga so lai autonomous council te so dan ran ne ding ania subject an nei venity hi kan riat sak apoi mo khop maya so tilwa helai tanga department pakhat ang maya kan ngai ni suan a fellow in karinga autonomous council te India dan pui noya ro rel na ran nei an ni venity so kan riat sak fo thakop in karia halai ka ka zo bel na ni kan ngai thak le zel main thil pakhat ka soi le lokanga hemi chungchang hi nia sensitive khop maya mania pokhanin dalong tlai post dalong tlai post ti website atang khanin I MNF le congress lampang khanin I anlung oilo thu sarkar lai la kan lung oilo thu an post na kha aron ti chhuak thletin ka chiar to a ka hre so lo ani chuan kamia ka ron soi vele zuai du ani an ngai thachun zom leng tu na mo me the anga chang turin District Council and Minority Affairs Department chang tu pusi la soibunga lo somang pu speaker kalome azona nei tu pu Robert Romo ya roite zo bel na khachu helai kan chana tang khan afi afel 5 year maya governor thupek nilovin ti khan engkim kharon chang fin ka ria chuan chang governor riat puina ang zelin kal angaya tin purasik achung changa po hian engemo clarification governor in amamo angin
เลขาพอฮิกัลตีรันติข้ากระชานนะนิตาเสละติน ลุงเลยโนดเบียลตูMLS อันตักปู MST จอนักฮะเนี่ยมาราตอนมา District Council ตัน Girls Hostel เดลียสักตูร์จุงจังค่ะอันนี้ตาฮิอันอันมานี่มาลักนั่นเลี้ยวอันนี้มาอันลามารถจูนัทไทยอโลนิคานฮาร์สัตนะอมาถกตูร์จุงจังติจวนถกไทยโลวินถกไทยโลวินเรงติจวนสรการทาร์อโลเปียงสรการทาร์จวนดังลำนะมีปุยตะมุตูรินรอนลันชัวตีระรันตะกินบอยปุยตูมาราเตเนนะนัทนะฮีถกตูระติอันนี้ตุนาฮิอันมาลักนะอักลชาวเมกันนิติข้าก็ชานเทียมดังนี่เสละตินเฮตาปุงอุนารอนจอนักข้าADC เตะไงนี่ไอ้กัลจุงจางเลขาข้าทนอันนี้ตีข้านี่กันทนอันนี้เฮ้ย DPNAR จังเลขากันหัวงินADC ปทุมเตเนนะฮิอันอันมานี่หน่วยไอ้กัลอันเลโลรีพอร์ตตูรินนิสรีเฟบรุอารีสังนิสมนิปลียคานเลขาทนชัวนี้ตินดีเซียนMA จุงจางบิกฮิจู GAD นามิงจงอินรีพอร์ตโปนิลติเปกอันนี้บอกอันนี้เฮลายฮิอันกันสวยเจ้าดูจูมิโลเคทียมเสละไอ้กัลจุงจางฮีสรการทาร์กัลพุงทาร์สรการินนี่จะชูงตีตู100 days priorityมิจอรัมชีมินิสเตอร์จะตะกินาอัปวันจีงามีค่ะอันนี้ทีนี้มีภาคฮิอันกันจะว่าฮิอันมิจอรัมชูงเจงมิจอรัมชูงเล็กขดซากันนิเวกทีนี้จุดยังจวน District Council and Minority Affairs Department พอฮี Administrative Department กันนิบกจุดจวน Administrative Department กันนี่อังอิน ADC ปทุมเตดินมุนไอคัลจุงจางสรการินอาเรียดดูเตเครตูราโจนะกันโจฮิอันอันทุนัยนะวัชชุตุมนะเอโมกันเฟลวันนี้จูนี่เสละที่มีภาคฮิอันไงนี่ Executive Secretary เต Direction นับเป็นทีมที่อังเดอขันิงกับพี่ก็รู้ชินเชียดานาคานขลายพวกขายเตียงยันตัวเตียนหันช่างโดนตายลังอินUnder Secretary DCNMA อินเลขาฮีทนชัวกันนี่มิงก็ทนชัวอันนี้ข้าขจูทุดิกอันนี้โมDeputy Secretary ตาฮิอันมาสรการคัลพุงฮีเครียดเสียนตอกเหล่าน่ามันนี่ไม่มังติข้าไงตัวน่ามันนี่ฉันจู higher authority higher official เต็นไฟละตีตูร์อันตีอังคาร signatory อันนี้อังอินเลขาคานอัน sign ลูเทลว่าอัน sign นะจูเป็กชัวอันนี้ทรีนะเฮติอังเลขาฮิอันทุบุลตันนะI am directed to ตีอินI'm tran tang pui thri na directed ti le thu mal oma wang khan helaya executive secretary te le khan wa thon na le kha ngani aniam zok lower post zok te khan direction an va pe ti na ni lovin I am directed to ti man khan thu nei tu sang zo
กันจุงมีเต็นติตัวมินติอังินติข้าอักโกกันนี่ I am directed to ติข้ากันจุงมีเต็นติตัวมินติอังินติข้าอักโกกันจู่กันเพียรเทียมโปอัฐโอเม Point of clarification กัน Minister เนี่ยอดีตอมช่วงเราว่า District Council in Real Ball นะโซกันเสียเทียมผู้ยาป่วยหมกเขาเป็นกัน State DPNR in and staff recruit สงจ้างแต่ and administration สงจ้างแต่ส่วนไอ้รถตัวนี้เราอันมานี่ด่านทำใน RR recruitment rules เตปเนี่ย CCB rules ปเนี่ยอาหันป้าฟิกตัลอันนี้อามาดูสุสรคาลกัลพุ่งชวน Deputy Secretary เนี่ยโม Under Secretary เนี่ยโมชวนเอ็งโมทิล correspondent อมชวนอาวัตทอนตัวนี้มาเสกขัดที่เราว่า staff เตจุงจ้างถูไอ้กัลอมเลอมโลกะ State DPNR Department เฮียนอาวัตคนสั้นแล้ววันนี้ติไล่ค่ะกันเสียแต่เฉพาะไม่ให้อินเดียรามากันโนมา State ทั้งกันโนมา State ทั้งทุนเองนะอมนี่ส่วนไรส่วนตัวน้ำมาส Council แต่ส่วนซิกเซดูมิโซรัมช่วงมันยังว่ามันต้องพูดที่เรา Speaker ส่วนไรส่วน Constitution อินเดีย Constitution ทั้งอมนี่ติไล่ส่วนส่วนไล่ตั้งอักลพุ่งว่าค่ะอักลพุ่งนี่เราวันนี้ติไล่ค่ะจิรเสียงโศกเสอันที่เขาเป็นกระเทียติไล่ค่ะผู้ Speaker มีเสียสักเสมันละมักกลเซลนะพอขลายค่ะอินชุติริมเรมค่ะติริมเรมติลำนี่เราวินกันทุนในนัดจีนให้กันเชียดเวทานี่มานี่ปัลเปล่าเชียนเดปัลวัสิกตาเลโมได้วัดโลตาเลข้าจะดูอัน subject อันนี้เวียอัน subject นี่นะจนทุนในนั้นนี่ติไล่รีพอร์ตเป็ดตูรินกันดีลมาอย่างนี้อันทุนในนักการวัดชูนั่นนี่เราตั้งเงินลงรีพอร์ตอย่างสเตตส่วนเองอันดินหุ่นนะครับมิโซรัมสรการิน state service อันนี้เราว่า DPNR หน่วย point อันนี้เราว่า Council ทุนในอันมานี่นั่นเนี่ย Full Speaker point of clarification Full Speaker Zobel na khan khoya tangin nge salary an la ka tu thunei na man om lo ti la ya kha consolidated fund of the state tang sum la te hi thun hoi an omani ti la ya ro chu sia se District Council tan kaka chu arham pa pek liu an ni heta tuna pokal dana chuan State Finance Commission pan hi nain rotna siama local bodies te tan chu poisa apek atang chuan hlau an la ani kalai kha an sia thiam ta ngai Minister kha chan zo ti lang o khota ADC pathum te po hi Mizoram State sarkar noya an nia ti chuan kan sarkarin aikal chungchanga an din munakha hriat adua Namas Council an mania put ke ding an ni kan ram chung mi fe kan ni kan ram chung ni wan ngot an ni lesen ta surkhan chu wang chon administration po kan ram chung mi fe kan ni ya District Council subject oma state subject oma central parliament subject hang state ka oma ni kala ka tingoda palchi ni lo ati tur ati ani zo ADC te nuaya eng ange andin hunakha Kreturin Administrative Department ani angin zona zot mai ani an rural na han avain rollo chu zo ka chu kan en ta nga hiat ve into chu DC ma chung ta nga hiat ve Administrative Department kan ya DC me te ka chu Mizoram tu na kan dan kan pas thina po din mun kha aikal din mun Mizoram ti hi ani thin ni pu speaker ka chu wang ADC te po chu din Kretur chan zona kan va zot mai ani chu kan khalai kha chu i ngai dan kha adik fam kim big lo ole kha fiat se o chu ka chan na ni ole alo om ni kan member zom takte kha o kan house leader in o nge sei du ani test sei tu ni lo CM ron ding do ne Full Speaker kan sei du chu sina khan hachak bial member zom takina ron zon na kha tuna hian kan MLZ nga MDC ni kopte an oma chu governor in angai poimo ni an mani district council chunga member ni kop oilo na dan an nei ve ni ome tin he hausian kan sarkar hian an nei bokani chung dan pani chu an bo chian ni ala na wangin file hei hi zo chian turani aron tia governor thupe kakal ania
ti chuan an lo bo chia ania disqualify thei tu chu election commission anilo khulama thlen angai lo kan speaker hi ni kan speaker hi na du chuan a disqualify nga a khongai do chuan disqualify lo nga thu nei na nei tu chu kan speaker hi ni kha kha han soi fia a tra in ka ria tin kan district council kan speaker in office of profit nuaya dan bo chia a disqualify it is qualified in the dan kha kan host leader hian in lo lo sela batho who speaker office of profit lamani lo dual membership lamani hei thu randai ni khan khan kai noi chen lova azo na zo tu kha chiang lo 7 schedule ta kharon soya 7 schedule te chu union list concurrent list state list so na dai ani til hi khia chian de wa tha Speaker, in district point of council te clarification. khachu thu so oi lo ti khachu om lo nia Speaker, please. an khia do Point de of kan zo be clarification. bokang chumale District Council chuan CCB rules kan nei ve. oh MDC le MLA te MDC le MP te a kop the ani ti chiang ti ziak. chu Mizoram state hian kha dan ve tho kha kan lo pasa chu abo chiang e chelo ti kha governor in khedua chu wang chuan in sofian na chan sa pe ni ti chuan a topa thu chu ati tluanga ama ro chu MLA tanga ban thei tu chu kan speaker ni danan bo che chuan ale ni he subject hi soi lo a lo bom khop ma ni thil hi ani dan siat zel ta hi tha a ne kan house leader sen khan in thil pakhat kan siat tu chu tu ra kan soi pol deuh leka office of profit chungchang le dual membership chungchang khania office of profit a chuan governorin a enanga thutluk da policy mai lawanga election commission of india ngai dana zot turni ti chuan governorin a thul le thati a case zirin a case an enanga hei hi disqualify omani ti chuan disqualified hei tu chu governor ani amara chu dual membership chungchang a chuan kini khan disqualification of members act 1975 kan nei ni khata khan exemption list a chairman vice chairman member of the autonomous district councils ka oma omje chu MLA poni theya MDC member poni theni ti ani ma se 1986 a khan amend nia chuta chuan chairman vice chairman member ti kha thlak thlengin chief executive member ti in executive member ti na thlak thleng ani chuan 2006 a khan amend le ania kha principal act 1975 act article 4 kha a delete tani a omit tani dual membership ni theira kha pai saktani ti ani ama ero chu ti role chuan member zom takte house te kan rawn du chu heng thil hi thil omsania keni na voina kan soya danglam lo thei ani lowa chu wangin akal kong akal mek a ngai la office of profit chungchanga ngai tu chu gaf norania ngai tu mayang chutiangin dual membership chungchang ni pon akong zo maya chu wangin kan soi kha beng warnan mangila du tok kila thain kan ringa tin member te kan ngel le du chu tira ka seng khan wen hi business kan nga khop mai business pariat pasari pariat lai mai kan nia chu wang chu kan kal deuh zum angai dona kan in fiat thiam tlang angai dona ni tuna start question angai nom khop mai tu nami kha I kipuna kashet ansoi pol na saldu ke po hang kalor shet pol veka ma se atopa khanin kan CM le speaker khen in ron soi fi thakop maya I mi puite po khanin enge ngai dan kha in ron comment don nia ke tu ding khanin ka fi to kwar mai ron comment vero